ade we no me meka say Abraham Bemoshi no onye very careful. Oh, there are high demonic rankings omo task ade we echi. Me there is no way I me debate your Bible. Okay. Oh, there is no way I me and answer me no be beko arguments say ye debate o Yesu Kristo o fa be se no dane na buru e no yesi there be. From a kese bi ebo wiase afanania na ne chichu wo man Ghana mu obehra sesi adey osuma ye Kristo som aba under a huge attacker amanfo awodo antese efa kwan bi so akasa edietia osum no na kasa de ne ewo dada nkofo bi kase wo osum na nya papa ene osum ehya osuma ma kwan ma usika kra unya wankasa untimi entra ho enni ade udi bi komo osofo ade udi utobi bi mo osofo na wuchia aforeba kese na ho tight na nsende obere krampa ebi kra sheda to nkuo se wo mo de adwena abani atese osoma ye Kristo som ehunnya se obi de ne ho be dom se asom no aso ehunnya kra se obi ede ne red ne tese ne gidie ni akoche se asom na watu wa anamo ese wode bobra na sa ekoyi ankofo ati ne din eda so common sense family wode oda anom Abraham Bemoshi na obeti asemuta etie ni kase ma otumto kasa wotimi Bible quotation ni wa kiremu ekra ka kosise nyame som krampo wunya nyame kro ball na wi ase ni tese wo bobia krampo no won purpose wo bi ede osum bi becheche no kuntan se me sum se mi yese ni ntimi sika mi nko adwuma mi yese mi se ansem sem na ebata kusosomu no ono nyame no krampo de asem ni Bible won pe ni ti sa enchire no akoso amatese do se Christopher ni bi esori kaseti ado but anu ewo dru Pentecost penipa bako wo emu awoda men's ministry ano mechire Apostle Vincent baba bonte abekasa edi etia attacks are a free common sense family no edi eba Kristo somo so na according to him no sa enchechere ya common sense family wo mo edi tudwa wo mo echi amanfo edom edi abato wo mo se Kristo som enya papa osun bi enu papa na faith kra hunya no sa enchechere no Kristofo asesi ade wo mo Kristofo mapa no wo mo hwe yie pa na tese wo mo afoma so amasa enchechere na biom so wo mo ma no so no wo mo ntete wo mo kwan so se sa enchechere no enno mo kompo no ma pete because sa de ekoso nya no obonsam pa bi ana dedi ewo ye wiase afanemu ebebia ana tese Ghana ha ni chichu na fe na eduru atese ehya se wa wo mo hwe se endidi wo mo emetrim se na be ya enche yenye Kristofo mpo ewo abi mana se enchechere no yentimi enye bi ewo abi because of attacker aba Kristo somo so no waka no nam so ama editor of GhanaCelebrities.com Chris Vincent Japan February aba bonte abe attack apostle no so wono so die tina ne abre no won na tese wo bia wo kwan to wo no so person so na sa dwen person fo ntim no aba bonte ebe kasatia wo bi dia wafa na say and wode ne nsem no etu do say so the whole Church of Pentecost is shaken by the emerging criticism of Christianity and the pointing of the absurdities of faith on social media. They have not seen anything yet. It is going to get worse. End of faith is here. As people become more enlightened, probably they are losing money. Else what could be doing their headache? All my friends don't go to church or pay tithes anymore. Why don't they leave God to fight his own battles? When we go to sleep, he is capable of changing the minds of all of us to become staunch Christians. Or is he incapable? They should just pray to him to do that. No. Apostle and Sema wadi ebe tu ja and so common sense family no and church and enya Kristo sumo no so aba tebe ka se the apostle no ye no hu nya kra na fe kra po no mehu de modern sesi ano sesi ka ne matna kane no eba no Kristofo na wo mo ba so ni chia wo tight no esi wo mo no so ntia wo che kakra eba wo no ene nam so ama wo so fu aba bontiri nti se nyankopɔ na wo mo se wo mo hye na se wo mo so no se wotimi ade ni nya se na enchechire na wo mo edemane tia adenti ni won timi sisi obi ama obi a
dream meye pe say Christopher obi aye Christopher na eye empepemu no ba nti otimi so otumi no otimi ade nia wo yes ade na sa argument say cause no say enye na nija eto betwa entempa so na tese wo pa tese Nyankopon wo ni tumi sa na eye enchekere eye Christosom ekere amanfo na so na ensem no eni si fatie no na say enu do no nti enhu be yin ase beto nsade afre wo bi a wono so wonim die fa ensem no wono so akere ya se if wono so a point of view na me pa kere say Prophet Bernard ACM e wa ha say bua me na yema na kwaba na asafoda no e Holy Ghost Fire and Prayer Ministry Apostle Prophet Misrel Pacheme Prophet mu akwaba mejuso bibi aboko nyame adaroma hu odin pa hu odin ampa nyame ayebi ede aman na ni niam no se bibi adaboko dia yebetimi aboran komo no mu prekope ye dikan no yenhwe eye Apostle Vincent dia wode ebetu dwa Apostle Vincent anane dente awoda main ministry of Church of Pentecost nin some obeka say common sense family and church wo mo de ba kwan wo fa so church the Bible ni mu quotations awodo mu yi no mu chechirem na so wo mu chirem krapo mu sa chirem tia na enye de nyame pe en wo mo pa kire e won chechirem nte be ya amafo ntwe ma dwen fi so anaso amafo ntwe mo fi no nin so de betu dwa no ne kwan so anu no nana mami di kanchia too much motive for chirichiri ne benche unse ade we no ho me meka se Abraham Bemushi no onye very careful there are high demonic rankings omo task ade we echi me there is no way me debate your Bible okay there is no way me ananse me no bi beko arguments say ye debate o Yesu Kristo ho of abese no dare neburu eno yesi debi na as Kristo ni awusu di Yesu achi ede be ne be prompt wa adwen ebe imboku anase ebe wura huhum no wakomam amoma ka bibi se nyamesom yekwa na ye ni Yesu Kristo ye nko ba bia na so wonye Kristo ni o debi meba okay nana meba unse utie ni nsem bia o se wate asore pen so many branches eno no ase egu no okay Bible say Kristo say mimi si ma asore dan na asama do apunti bi ntwimfa so de biarada okay see the time of Jesus Christ birth Satan na kwa bepemene and the secret all behind me say o person mu destroy Kristo som and won't me destroy man yi wo beti ma wini souls ni bi afu wo mo kra ha ebron tete Kristo som fo no and ye ninya mo som fo wo beti ma wini wo mu but the true genuine Christians who follow Alpha and Omega you can never and I'm making bibi kakra na etiefo nte okay Malachi chapter 3 verse number 13 eba etifia samosi awechichire bose osemunsem meso de Ewurade na osie na mubusa se ede ne kate awo ose 14 ose na muka se onyankopon som okwa na wati ase ensem nyina se Bible mu okay etimi sofo bia wori Abraham Bemushi akugina beti mi usa wuni nyansa che wo sofo be ba bontin so woni ni be debate be cheche nsem nana mi wuni nseme me di mensesi bi wo wuni nyansa ba ku sei okay se ukuta Bible no bi ba be catch us Bible ordinary book to twenya wo de bu sa wo se wo ye sofo abeto atwene na obi afi na kachi every baby abase Yesu Kristo no kwa we se na mamu ni nachi use your common sense wa dwene mu da oba ne chimu abosom nkron aya sometimes so obi a oni Holy Spirit na mbia wo sa discernment spirit wo mo ya unfa ho nsem Bible kind 2 Corinthians verse 6 2 Corinthians chapter 6 verse 40 ba o say muni wo mo ni Bible ni niemu muni wo ntwi nkoni akoro o pa ni Bible ni onu so de tanako se den di fine gigi yana yedi Yesu Kristo se believe ni se no chiro kunkuni adenti na maybe no ba be sin konya se Abraham Bemushi we se nyansa ni osofo bia ni be sin konya edi be ti bia no aya sometime na me he
Only we should empa program here we debate. Which was some we should empa. Every baby and should be baby Bible baby. Only sign now chuma kwawi akwa kotres debate you Prophet Yenfi on me share a Sena Apostle Vincent and Medente Ekan in Semino. One no one mouth for debate. A address and the member situation because Ediara Asema Avran Ben Moshe our da common sense from no air canon. A card debate ni Christos no sumo woman say Christo ni. And unti say what that na say heim na asafunimu ebi a woman say na okay ebi obi omo ha. Now make it same say na to say mo ma dwan entata no ma twan aben no wode ebeka say sa enchire no wo can it or the post edit to the Church of Pentecost on Facebook page no can edit to say sa enchire no the person be ya ne say ebegu Christosum hu fi na ama fa church osom no na ebiem to say wo kire nyame asem no mu no scriptures o tia no eno so tia na mi apedente be yanko amanfo ntwu ono so be kan sa so oni ni endi nwachi no oni ni ensi nkonya ni echi ni unse enti oni ni de na pese mi unse se no kan no so no de na wadwen ye ofa no unse ni kwa mu anena me de me ka se ni kwa mu anenam okay na unse the main motive say de na me yi anu no okay wo mo pese o mo destroy Christosum na what you say enti the ways and means wo mo be fo be destroy Christosum wo mo ye devices ni nyinara enti enu me count the sinti dia be na me so ade abam onyi na me fan say obi agi Yesu adi ya bolesu ena me blame Abraham Ben Moshe no the current Christians any asophobia yaba aba be fre nya meshum aye ye kururu ne kana na bi kata asemi wo munti no wo mo tena sia no mo wo kabom wo mo tibi firi wo mo hwa mo anka samu ni agina ye na unse wako Bible school 3 months wo na we free Bible school aba ya kire wo se de obegina congregation anim aye ho asia dane ni o mafa busa ho se nyame na atwisu ananse wo na wo twisu ho Bible si de nyame afoni bia no ho nkukwa do ma chede no ogina altar no so a unu ade ni pefe ewo ni mu okay ena asofo no so ba no mo kire the real teachings are every Yesu Kristo baji ekutuo baji nkatie baji bofre baji anka baji ede ndie bidie fakoye nneoma enti Abraham Ben Moshe wetina se no ha obewu se wankasa sofu ankasa wonya papa ene se ne asofo ni bia ni bre cars eni bre nneoma ni bia osenkafo se ewudie mu ewudie ni pese me da VH mu na we sofu we kire ne cars jo we kire ne wei ebi kura kire o ma sofu yire to eti bu sa se osofu ba begina wa wo kire members no edo makwa he na die na wo kire wo mo join no court kingdom wo mo ye nyoma nyoma bia emfura eti udi sankufu nya begina skills wa uti musi nyansa padi nyansa akakakra enti enu no wo mo so afom wo se mo your common sense family sa na nyansa mse onti bi fa common sense and the Bible so the common sense kinkan Bible and also the common sense twiakra no we brought by the power of the Holy Spirit so onko ko din kan ho a ubekọ asan basa ba so kan ho a who minister do bi kwa be chere say akọ honkonkon kan ho so it's up to the time say wo mo nyame man ehu no kore no ti hu fru we mu ebi ya ye we na Yesu beboa but is enu obi o Prophet inti said there Abraham Ben Moshe the war ye no encheche wode emma amanfa de bia da wo mo be kan don mu ade so mo bata no ho no de ha mo asofo a mo tse nyame aseba adenti na de nia asede mo ye hwe han akosi se apostle ababo te be kan asede mo so mo ntimi emma mo te me kire se du o kan o kan no ntum na wonim de o kan na utimi fa se na wo ka se utimi fa common sense and church na me na ma ye din na te se ma twa me na be di time story unse obi yi ensenkwa me kan ensenkwa so ti ase obi ka anansesam oyi one concept jokes bia hwe ni din
okay, can Proverbs chapter 9 verse 30 ba osin kwase asem nkokobo se uwo nyansa se ne ya o ye ne program otibika se common sense family uwo nyansa ma onyansa ne nkan kire so bi na boss ro ba asase. Wow, Bible say ohunu me wo me hu ebom di adanse nyina ye Nyankopon ma. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Eni si Nyankopon ba edi mpa ne begigem. Ma uba betra si debate Bible. Once na de ni chen, the otro Bible we bi afiri mu. Say the Holy Spirit ya. Bible ni da odiriwa. Papa na no be kasa. Once na de ni chen, ena enumanu me bi o ma ye afiri Bible no. Me meka se ebia Ewurade pe. Enwa allow because who be a papa not to insaflo as kendifo a o chirechire we nyina. Ho nkoko kasa te se de me no kasa ya o kasa yete. What you say? In the form of administration and what catch makwa says we are name one. It is a oh sao na Ewurade no adum sa aduma chede no kan ye no a. E dey be jijo wa ma we be rebel against the Holy Bible. Na that means we Satan home etimu. Maybe you will be unconscious and debate Holy Bible down. No. Yo, prophet. Say anu ya wo bi nso e de aba apostle Vincent Anani den tede no echi me kire editor wo GhanaCelebrities.com Chris Vincent edia ono so aba wo de purchase de koso no ne kwan so ano no so de also na oni apostle Vincent ya adwen said de oro ye no so na no but no so hu ni said the Avram Ben Moshe so wo ye na na ma starting no yade a ebe koso pa atese koso ne ba be chain de se ade apostle Vincent hu a wo sha set wo person on address no ba be chain no because nimdiaba esi anipa ni te ipeni bie eti nimdie ni enipeni ebie eba no eno ama nipa ehunyan sase hunya se asori crowd wo bedom asori bi anase biem cramp no o bata ko chia tight up to afori edam osofo no de ahye kotoko no ne busi ayeye awa mu kra hu ano ninti ono apodcast studio ase wono mpo oni ne busi efo ni nafo bi enu a wo mo kwa asori ninti se Nyankopon no send wo ye asofo na aka kira ye Kristofo aka tuom ti maka tuom ti say wo yo nyame a wotimi ade nia enka adenti ena za abrei argument aba ebi kasi wo oni ho ebi tu kasi wo ebi tu kasi wo krampa so now you should adwen no ale to ma mu sore ma se na tumi nia wo na wotimi ade nia no ma wo bibia anwen bako so obi anya Kristofo so Kristosum no pa obi enye Kristofo nenti se wontimi nya adenti wo mudi nechi nti se ensem ono so beka ade abata apostle den aka no wono so din kire mu no wotumi so ono so na adwen anase the common sense ono so nim de kakra ono so nim no de beka ono so hu ne sense ewo mu bedawase ewu mbat mini ni die chinye kakra de nti ameka sa ne se Bible say me de enkwan wo masi wanim ni Awurade me se o se yi nkwa na tena se che eno ne kire sen kire ya se ma men kire ase okay 1 Timothy chapter 4 verse 1 ne ba atifi asem ose akire atrofo tiu ose na homne kan defense ena ebi akire mu no ebi be fam enada honhom ene ahomone kire ho atwe wo afigidie no atrofo entonto profonti wona wo ahoni ewu sauti wona wo madwimu ade ewu ose wosi awade ho kwan kase wontua ye ho enuan Onyankopon bo se yenye no bia na ne wonu no kura no emfaso bi eni bia na verse 4 oso no Onyankopon abodie nyina ye na se ye dia sedaje a ene enzesi ye chiri bibiara every say Onyankopon asem ne mpaebo na ate ho ote ebi mu be fam ahomone enkyere ho wo be bia Abraham be Moshe ne ma categorize na se ahomone enkyere demons teachings oh Bible no prayer ordinary book mun tontwene e die ne begije wo abuo bi bewu ano e die nana ote die meka abuo bi bewu a e no opre enti ba bia odu ho besem e wo so busa ho se ade wi me ye na me ka me nsegu mebu a common sense family me wo mo na chi mu na kwai
yɛde ne common sense na na ebu ano sɛ wɔn nyinaa meyɛ na metwi akra bebree de ma common sense family a mede wɔn kɔi na sɛ daa nsɛm a meka me nsa gu before the time a wɔn ankasa no akra wo diabetes mu free alpha ne omega chi gyina no wɔn kɔi nana enti moma yɛ nyinaa yɛnya hɔ yie Bible sɛ enipa bebree bɛba bɛka sɛ mini Yesu Kristo no mini sɛ basi na wiye mene nya nyɛdeɛ so we move ahead of time ɛnyɛ sɛ enipa nyinaa gye yɔ ntini adi yɔ we move ahead of it dada enti ansa na wobɛba no yɛnim baabi ade ne diwa yɛfiri ade wɔ nyinaa Satan ne wɔ akyiri Satan ankasa himself ɛne te akyiri ɛna wo sɛ sisi anakɔɛ sɛ yɛpere akra ho Satan si wɔ wini bebree Yesu nso sɛ ɔntwuma Satan ɛmfa ne ma eti wɔ na difo apostles evangelists pastors teachers aside this fivefold ministry was saying the 9 gifts of the Holy Spirit wɔyi eti wɔyi a ɔwɔ nipa no mfiri nyame ɔbɛhu na no wɔn de whole scenario no ɔwɔ nipa no mfiri nyame ɔbɛpempɔn sɛ akwa wɔ nye nyame wɔn de yɛ adwuma na ɛde na edify asɛma no God ɛde ɛna edify Bible na bie mu nyinaa pefee enti asomasi anye tuntuma no efita prophet ebe je wo se ba kan de Matthias but me a wo pache se de abrante Chris Vincent so abeka no e de a wo bisa se nyame wo tumi se no sifate tifate de a ani to no wo ne se nyankopon wo tumi so ode wo bi apede ama no sa na wo kan no correct but although palma wo but at the long run you account for it adi bia na wo nipa bia ye any reaction bia na wo ye wasase hwu bia Bible si gina wo mu asem so eni di bebu obem na gina wo mu asem so ani di bebu fo and adi bia wo ye wiase bia you very careful eno san kasi se sinti bia to die sinti ya bena so ba no asem kakraka etu wo kwakoye nyame sempaka ni anyase nyame difo no ede na kire wo be bia de ede na kire se wo di nyanko bi kobo asase bi so and also for bebre preach about the salvation bere Kofi Nneama adwane kwaku ni kwasi ene de ti aso dem meti se na obo tight so de ti Yesu sie ntia tight ye de hwe yusia ni nyanka ekunafo eno mo ni bi ena adwomtofo mo todo mo aso dem aka de bia e o too much adwomtofo mo to anu mo aso dem tight ni bi ti o mo ka tight ko chesi na ho eduwa asofo ani bre ani pesami nkumanti yenye etuche kuna vomisa ni nyanka no a obo mpaya Yesu betie but ene asofo ne the tight ni sa offering no ye bi simanses de titim e de dum live luxurious life etu asomasi no bente Jesus na osofo makwa me pa opa manya bia 150 Ghana ma bro 70 Ghana sikana me de bra me sa o de pompe o yere to one baby asina na kwakofa etu anu ti wati mu se wankasa o ye bukata e de no nsuga na bebire nu anu o ya ko we word onim sa asomasi mfiri nyame onim sa ni ye nyina nche so mfiri nyame etu hu e de na kirewo oso asomasi wi nkwa kompatekum e ne te wo baby amen onan ma Paul kachire ko nto asafo ne se me shopway me de me nsa ye adwuma na aye hweso ba ko nto asafo ne nyina na o baba me kase me de me ma ho yire nyina ba gu o so nti wo kase sofo wo ye sofo dwuma se wo sa ye adwuma won chen na sofo enu kan so me ye adwuma nana me ye adwuma me architect what you say yo eti obi wo ha oba fin se eya me ko program ba bia that was one of these days na me prophetess Malidia ya sore wo ka so CP Johnson na me catch up by one say mama is kent na me ba nka me mo aso mu da sikent na me ba I will never come here okay o be ni mu di yo so da me because who na chi mu enu di adanse say e Nyankopon ma eti asofo ni bia o ma ba no wo mu very careful me dey usunu me ba be gina onim ahwe usunu ubia aka cho say yes debi asam na ye to won me yama opa jai because at the long run me kwa kugina rade ani akobu aten
Once na dey channel me kwa akogiri wa nima kobu atai it on the day of judgment edi na me kwa akoka prophet we dey enkomo ne ye si ya ne saniti se si ade at attack no kwa na ekosoro Alfred Mika na me say Alfred Avram then Moshe common sense family say anu say threatin Christosum any dey crazy Vincent you so make at me threatin Christosum danana maybe kasetia Christosum ku etia Christosum and ebiem so crazy Vincent so abe kasenti mu asofo no mo sha se ade anamotu be na se mu ntu se na be boa Christosum obi ntimi nka ne sha na se enwu kura wo my Ghana mu unse me last year sini obi piere ni obi tima ka Christosum ase okay Lucifer o starting ekunkum asuafo ne eye mo yakaka de onu so be ku Yesu Kristo amane di anwete nyanka wanye once na dey chen eti enye ne na betima bre asori nyame si asori ni ntim eye mpaibo ne akon you can never eti die onipa bia be ma Satan form aye nsori ti bia ma na asori bia no oni alpha ni omega obika mesa Abraham be mo se hwe ya meka che ne se ohun se oye di obeka ne nsa gu ne bo ohun se oye di obeka ne nsa gu ne bo se de adechi wo na nipa ko ne kete so eda na adesai wo no ohun se dan kwama bi o de kosona building common sense family be di wo nyina wu a to mo ko ba bi ya wo ko e no man ga no so yesremu na mema adesie eni abrempoma ye di Yesu Kristo di nsiremu se enye di siri nyinara eni esika kokko obi betimi di Bible aba but no nyi nyame sofo waba as antichrist da Yesu ka ho asem no oba be fe o the Bible ne be fa ho atwo frigidie ni sumni ti mesrew ewiye mremba bi ye duru emu do pa soria noma enchechire fu nyame guama the thought of the Holy Spirit acting the 5 minutes aye adwuma nyame sempa bibia nkan me dey prophet Bernard Esia me da Holy Ghost and fire prayer ministry am misiraw ubetima frame mo number we shino na matwetwe nkomo e bia how bi ene amane bi da so a ba me pa chow o frame mpa bom ho mpa yansa misiraw number ubetima frame mo shini 0249 631 876 0249 631 876 and answer 020 385 1633 020 385 1633 misiraw hum papa ne hum boni manu ato ampa ebusia for Prophet Bernard ACM our dad Holy Ghost fire and prayer ministry ano ene no etwetwe enkomo no na yedi AC no wacha na dwen afan sem no wonso wadwen kire no ewuhia de woka no bomodin a na fata your comment section wo na bi no to no share video on all the social media platforms. Follow Tuma GH our Instagram, Twitter so at Tuma GH _ Facebook Tuma GH. Midi Adana ama Urusa. Na me ya adoma ebedi oshapi makrabu.